wasallam. الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي ثم إلى روحه صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خان عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an qala al-faqihu qala tawsaba al-faqihu al-imam al-faqih rahimahullahu ta'ala muka-muka paring rahmat sapa Allah Gusti Allah ta'ala anhu saking napa niku wau anhu saking Sayyidina al-imam al-faqih rupane dawuh ma min mu'minin ma min ahadin ora ono utawi wong suwiji ora ono utawi wong suwiji fid dunya ing dalem donya illa alaihi kecoba iku tetep ing atase ahad illa alaihi kecoba iku tetep napa niku wau ing atase ahad sapa malakani malaikat loro muwakkilani atau muwakkalani kang den pasrai sapa karuni minallahi ta'ala saking Allah ta'ala yahfadhanihi kang ngreksa sapa karuni malakani ing ahad lailan ing dalem waktu bengi wa naharan dan waktu awan wa yaktubani lan nulis sapa karuni malakani a'malahu ing pira-pira amale ahad khairaha ing bagusi a'mal wa syarraha lan eleke a'mal hazlaha ing guyune a'mal napa niku nggih hazlaha ing guyune a'mal wajadaha lan temenane a'mal guyon utawa guyu hazlaha ing guyune a'mal wa haddaha lan napa niku temenane a'mal wa yaktubani lan nyatet sapa karuni malakani a'malahu ing pira-pira amali ahad khairaha ing bagusi a'malihi wa syarraha lan ing nyatet ing eleke a'malihi hazlaha nyatet ing guyonane a'mal wajadaha lan temen-temenane Allah Ta'ala wa inna alaikum lahafidhin
Wa inna alaikum ayat lengkap ah. Wa inna alaikum lan sak temene iku tetep ing atase sira kabeh la hafidhina yaktini ana pira-pira malaikat kang ngreksa. Qala Allah Ta'ala dawu sapa Allah Ta'ala wa inna alaikum la hafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna 'alaikum lan iku tetep ing atase sira kabeh lahafidhina yaktini ana pira-pira malaikat kang ngreksa kiraman kang padha mulya katibina kang padha nulis ya'lamuna kang padha weruh sapa si hafidhin to katibin ma ing barang taf'aluna kang agawe sapa sira kabeh. Nah, nikah dalil dalam Al-Quran tentang bahwa manusia pasti ada malaikat yang ditugas yang diwakili oleh Allah Subhanahu wa taala yahfadhanihi lailan wa nahara yang ditugas untuk menjaga seorang hamba lailan wa nahara baik di malam hari ataupun di siang hari. Apa tugas malaikat dua nikah? Yaktubani a'malahu. Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat panika untuk nyatet de amal-amal perbuatan manusia lailan wa nahara baik amal ning bekto siang utawa bekto malam. Apaan saya catat? Saya serius, bener saya serius menolong. Pekerja ni catat. Jadi orang saya kerja tapi kerjaan panika mak yang kerja tak serius masihlah kerja. Bada orang ngompam apa isuan ke kerja ya tetap apa isuan kerja riba kerja tetap masihlah riba masihlah kerja mau nanya riba tetap catat mesuen orang kerja ya catat. Bada orang murtad kerja ya tetap murtad masihlah kerja. Kerja bab nikah bab tolak dadi kok njo kok tak niat masih tak niat mula keluar lafaz tolak sesore anti tolikun tau sani niat masih lah kerja hukumnya bakun dadi tolak nih katakan kerja orang kerja bu memabuk ya haram masih lah kerja tak mabuk ongku ke kerja kerja bu memabuk pada nikah haram hukum hazlaha guyonane ya dicatat be Gusti Allah. Makanya nek guyon ojo nemen-nemen jari wong kuno guyon kembangi tukaran aja kembang atokar ya pacet banyak reng atokar bergak gejek ini pacet banyak becak gejek apa lah engkau kerja masih kerja mungkin bener kerja lah kerjanya catat kia tapi wong kuon bekerjaan Kanjeng Nabi ini kan bada orang tua bini tua matur ke Kanjeng Nabi ya Rasulullah apa masuk swarga kula tak masuk mun watu ngak sampean aja Kanjeng Nabi maksudnya ya ning swarga ya tak ada tua ngak sampean nikah ngode kapi abekaro bon prabon kapi ku swarga nikah dadi kerjaan rongguan masih kiai ulama para masyayikh aja king kerjaan berdalil kerjaan kiai tak pada bi kerjaan orang se putu orang sandi ilmu kerjaan orang sandi ilmu ni tak pada bi pekerjaan orang putu sama jongo Gus Bahak kasa mau nasihat banyak kerjaan king berdalil masih kerja kasa ya jadi mau kerja cek rasa arah karena pekerjaan bulan banci dengan nega catat khairaha
bagus amal catet, wa syarraha cuban amal juga catet, hazlaha kejaan amal catet, wa jaddaha ben ongkuna serius. Amang kan mau nak kerja pangasteteh orang kerja aneh kayak catet, kemudian ibadah cek kerja ibadah lah, ibadah ni pak ongkuan kadang makin ni kepon lah kerja kapi tarawih kerja, selawat kerja, manakib kerja, tu kapi yang kepak kerja kerjaan kapi, akhirnya dah serius. Beda dengan kerja pacet, beda bekto saya tertentu, kan kuya kerja ben keluarga, ben anak, ben bini kerja biasa kerja, masih kanjeng Nabi kerja, bi keluarga nah dalam riwayat kadang bek-tebekan bi Siti Aisyah sekala ngintung kanjeng Nabi toman kala ngintung Siti Aisyah ngintung kerja enton tay ngak tentara pah moro siap petok ya tay tegang tay stres binin mun bedengko aja sampai kerja mun bedengko wah ya biasa kerja Sayyidina Umar neka kerja ben kompoi-kompoi neka kaum kada dede Sayyidina Umar neka beda orang matamu ya ke Sayyidina Umar maka dari Sayyidina Umar aja kerja bi naanan bi poi kompoya napa bi nak kanak bu lempun aja kerja sampai kaum ke dede Sayyidina Umar. Masa Sayyidina Umar kata dia akhirnya protes ke Sayyidina Umar mak seni kesampian ternyata tak wibawa sampai di dalam keluarga sampian berneng luar nih kayak katakok bi orang kafir setan buru dari jeng bejeng na panjenengan Sayyidina Umar nih saking kereng sampai setan nih keburu masalaka Umar fi fajjin illa wasyaitanu salaka fi fajjin akhar tak lebat Umar bin Khattab neng situng tempat kecuali setan ni kan nyari jalan selain tak gelem masalepan bi Sayyidina Umar setan ni kan tak gelem masalepan bi Sayyidina Umar encan orang dia mak ngak ni ternyata sambian tak wibawa ning keluarga nah tak kesongkan ni tak ketakok iban keluarga nah Sayyidina Umar tanya maksudnya bandar mon kula masuk ke jompok serep ada sebengal omong, ada sebengal kerja. Takok kapi ke kaula Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar nyengke ben dari sengkok. Ben berarti jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Laisa minna can kanjeng Nabi. Man lam yuwaqir kabirana wa lam yurham saghirana. Benih tang golongan orang setakmul jaki dak selebih tua, ben tak sayang dak selebih kene. Nyengke ben dari sengkok. Ben berarti tak oleh tuan dari kanjeng Nabi berarti benar yang tak yang kegolongan kanjeng Nabi serah orang setakmul jaki dak umur selebih tua ben tak sayang dak selebih kene beda bakto khusus kangkui kerja ben keluarga tapi mun bejana serius ngaji bisa kerja bejeng cak kerja terawih cak kerja jadi mau nepur campur ibadah kerja ruah kerja catat kapi nih apa kerja nih catat serius juga catat nah jadi mau kerja cek rasa karena pekerjaan manusia pendek kayak catat ini malaikat nih kan imun serius iya baca mau ibadah kudu serius cek bur campur apa aja nggak kerja terawih kerja ngaji kerja darusan kerja akhirnya sobung serius sekali ada ongkun dalam taat beribadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalam Al-Qur'an wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bahwa setiap manusia nikah beda malaikat saya tugas dening Gusti Allah untuk ajagah ajagah amal perbuat nikah siang ben malam siang beda malaikat saya tugas untuk nyatet malam juga beda malaikat saya tugas untuk nyatet wa yurfa'u lan den angkat maksudnya den sodorno den laporaken lahu kadwe ahad wa yurfa'u lan den angkat lahu kadwe ahad kula yaumin ing dalem saben-saben dina
Apa kitabun buku, wa fi kulli lailatin lan ing dalem saben-saben bengi. Dan catat maksudnya wa yurfa'u fi kulli lailatin. Wa fi kulli lailatin lan ing dalem saben-saben bengi apa kitabun buku. Wa tujma'u lan den kumpulaken apa kutubun pira-pira kitab, pira-pira buku catatan amal niku den kumpulno sing saben dinane disetorno niku dikumpulno di siji bengi setiap tahun. Kulla sanatin ing dalem saben-saben tahun. Kapan? Fi kulli lailati nisfi Sya'ban, ing dalem malam fi lailati nisfi Sya'ban, ing dalem bengi malam nisfu Sya'ban. Setiap areh buku catatan amalnya kayak setoraki dening para malaikat. Kulla yaumin wa fi kulli lailatin, setiap siang dan setiap malam setoraki buku catatan amalnya. Jadi saare mangken nih kan, mulai gelek gulaku sampai maghrib deki sampai sore, beda malaikat orang catat. Ontong masih hujan terus ngaji, tinggal masih jek-jek. King nyari genjeren, malah buku catatan amal tak kosong sore ini. Deki mare maghrib, beda malaikat boleh saya tugas nyatet malam setoraki ki malam penikah. Teti siang setoraki, malam juga setoraki. Le buku setoran amalnya ke epa polong neng situng malam pagi setahun sekalian. Malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Ampun telebet ponan. Ini ke insyaallah jelasakin laku tentang apa? Buku setoran amal neng nisfu Sya'ban nika. Seraan orang-orang setek suara neng malam nisfu Sya'ban. Walaupun neng malam nikah Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia dari apoy neraka sebanyak bitongan buluna embik gibas. Keng beda orang-orang setek suara bi Gusti Allah. Malam napa? Malam nisfu Sya'ban. Ya, oleh karena dinto ngesteteh jadi mon agaja cek rasa arah, mon ibadah cek ke agaja. Jadi mon agaja cek ke neng luar ibadah. Jadi sekira ibadah re ongkuan tak agajaan. Perkara agaja masih para guru-guru gula. Di antara Al-Ustaz Al-Habib Taufik nih kan, mon agaja sarang habaib selain nih kan ki sobung jarak, artinya agajaro akrab, seneka semak akrab. Tapi ketika maulid, nasihat, beriak aja, ada yang saya omong sekali, jadi bisa menaruh, bisa nyabe tempat masing-masing bagian agaja ya agaja, bagian serius ingki serius. Mau nepur campur nggak nikah. Tangkanca Jawa kerjaan pekerjaan abamon ke guru jaga be pekerjaan imona kerja beda guru kerja kulit sampean kudu oning kudu nyabe guru nak kerja umpamana le santero cak bengal cak sampai bengal lebih dari panika walaupun guru nak kerja kinga guru sangkun menghibur abaan diki pas polan guru napa kerjaan pas sambiana kerja kia cak daerah kia anak kia baca kerja neka kudu tahu aturan neka. Jadi mon beda guru aja santren neka cuma engki to cek sampai lebih dari neka. Seneka ya. Termoga tadi ilmu semanfaat ya. Neka jadi napa ngaji bab buku catatan apa amal siang malam catet ben setoraki tining malaikat neka setiap areh ben setiap areh setiap malam sehari semalam setoraki. Sebagian siang setor siang, sebagian sip malam ya juga setor malam. Lah, setuju buku catatan amal ni ke waktu jema'u kabine kah eba polong tining malaikat kutubun kabine ke waktu jema'u kutubun kulla sanatin eba polong situng tahun sabat ning malam nisfu Sya'ban. Mentar moga tadi ilmu semanfaat. Insyaallah tetap pengajian nikah keng karena rosaki
ning malam nisfu Sya'ban wa tujma'u kutubun kulla sanatin fi lailati nisfi Sya'ban wa yutrahu lahu kalamihi wa lahu amalihi wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama kara dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dzakaraka wa dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Rabbana anfa'na bima tana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'lil kutri untha wa dhakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama نهضى بالخير نوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد الفاتح حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها سوسن المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عقاسم الفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شبوكر بن سالم وقي عقل نسان قد برباني سنة الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحمن بن أحمد القاضي ثم نقود بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس قد بالباهر الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وأخيه طاهر ثم المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاه ولاد برمهضر وإخواني الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس الملكي وأخي عباس الملكي ثم إلى الحبيب علي كويتان الحبيب محمد بن در الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيبة بوتي والحبيب عبد الله الحداد سانين والحبيب حسن بهارون والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب صالح بن صاحب التنقل والحبيب عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار والحبيب أحمد بن صالح الهدار وأصول ما فرم ثم إلى رويكي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفروعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى رويكي هجي عبد الله محسن وزوجته ثم إلى رويكي هجي عبد الحالم جاسم ثم إلى رويكي هجي معروف عارفي وأصول ما فرم ثم يصب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة يختم لنا بالحسنى في خير وتب وعافية حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة.